Andreja Bistričić, Merlić, Viktorija Žisnjevskaja, Tamara Bombardelli. Ko ne bi ovdje našao nešto za sebe, tu su moji nekako omiljeni dizajneri sa Croa Portea. Andreja Bistričić koja je sa Majom Merlić imala genijalnu reviju na Croa Porteu i svakako Madame de Mode i Tamara Bombardelli koje su briljirale. Super se družimo privatno, imamo isti senzibilitet za modu i za umjetnost i jednostavno smo se našli i to je to od prvog dana. I želimo nastaviti zajedno i želimo biti ljudima pružiti taj jedan prostor gdje će moći kupovati taj jedan avangardni dizajn, kako vole to nazivati. Naše stvari međusobno uopće nisu slične. One su potpuno različite, ali recimo da pripadaju nekom sličnom stilu, ali poanta svega je u različitosti naših stvari međusobno. Mislim da je to bitno, da svako od nas ima svoj pečat. Duže vrijeme sam htjela raditi s printevima i s Majom sam se nekako super uklopila jer to su bili printevi na prvu koju su me oduševili. Htjela sam imati jednu liniju koja neće biti crno i bijelo i sivo, nego nešto što će biti može za širu masu, čak i za dečke. Eto. Jeste razmišljali da neka muška kolekcija? Jesmo, da, svakako. Planiramo to izbaciti na tržište za, nadamo se, mjesec, dva. Tako će ići sve po planu, definitivno. Meni je super ova suradnja i ne znam, Croa Portea je super prošao isto. Mi smo jako zadovoljni. Sve je išlo po planovima, više manje. Što nije? Ako to nećemo govoriti, o tim stvarima se ne priča. A biti htjela bi ne biti Andreja Bistričić i Maja Merlić, nego bih htjela da nas ljudi prepoznaju kao Diora Lopez, zato što cijelu kolekciju, cijelu tu liniju želimo nazvati, da, kao brand Diora Lopez. Ja sam uvijek nekako lokal patriota lagano, ali to ne znači da se ne divim njenom radu. Iznimno se divim njenom radu, već sam je snimala u Splitu prije par mjeseci jer je počela tamo raditi za ovu kolekciju koju je napravila sa Madame de Mode. Njene torbe su mi možda najbolje torbe koje sam vidjela zadnjih par godina. Jako su mi se svidjele, ogroman trud je uložen u njih i nekako taj neki, kako bi to nazvala, onako, ko da je arhitektica, a ne modni dizajner. Super su mi torbe, super mi je nakit i draga je Tamara. Mi smo inače se sreli u dosta komercijalnom jednom dijelu u Hvaru, gdje ja imam dućan i Tamara došla predložiti svoje torbe. I ja apsolutno odmah se zaljubila se u cijelu njezinu kolekciju. Kao žena sam htjela kupiti odmah svu kolekciju, a dobro, to nije moguće i stvarno tako smo se upoznali na jedan način, ali uz nekakav razgovor, uz nekakvi već poslovni razgovor, tako predložila Tamari da ona, ako želi, može svoje torbe i svoj nakit i svoje aksesuari posložiti sa mojim kolekcijom koju je htjela predstaviti na Croa Porteu. Tamara je došla u Zagreb i tu smo spojili naše dvije ideje i energije, biti ono već što ste vidjeli. Da, bilo je interesantno to što smo, od kad smo se mi strali, a to je bilo otprilike 5 dana prije Croa Portea, cijela situacija koja je bila u tvojoj glavi i u mojoj glavi se odjedanput krenula u nekom trećem smjeru i ja bi čak dodala da smo mi u biti cijelu kolekciju napravili u 5 dana jer to je, ja sam došla s nekim gotovim stvarima, ona je imala već neke gotove stvari i mi smo to složili u skroz nekom trećem smjeru, to je bilo najinteresantnije od svega u biti za mene. Mislim da je jedno 80% razloga zbog kojeg sam sudjelovala uopće na Croa Porteu u biti ta moja kompatibilnost
istakne čin, to je Viktorija, koju što vjerujem, što mi se sviđa i što se uklapa ujedno i s mojim stilom. Iskustvo je bilo kao moje fenomenalno, zato što to je ipak jedina, ja sam dosta revija organizirala i to je bila prva u biti ozbiljna revija gdje ti imaš znači frizere, šminkere, iako mi nismo imali šminku, ali dobro. Ali imaš sve profesionalno i znači ti ljudi su tu da ti pomognu i nisi ti taj koji moraš zivkat svakoga na telefon, znaš, ajme napravi mi tu i tu uslugu, napravi mi tu i tu uslugu, nego je sve u sklopu jedne puno ozbiljnije organizacije, znači ti se možeš apsolutno puno više koncentrirati na svoj dizajnerski rad i to je najbolje od svega. Kao prvo, prostor je fantastičan, dakle tu smo trenutno u Radićevoj 21, u prostoru od Viktorije iz Madame de Mode. To je stara kuća koja je bila apsolutno derutna, ali Viktorija kroz sezone malo po malo uređivala i sad imamo neki specifičan touch. Pa sve se može vidjeti u showroomu, osim što je prodano, ali znači većina za sad, budući da je tek jučer otvoreno, se može vidjeti tu. Ali ono što je prodano da se naravno naručiti, ono svakako, tako da sve u ponudi, sve je tu. Sve se može vidjeti. Prihvatljive su cijene. Prihvatljive su cijene definitivno i to i jako puno. Dosta smo radili na cijenama, da ljudima bude pristupačno i to je u biti poanta showrooma. Ne samo da bude pristupačno, nego da se uopće počne, da to uđe u neku kolotečinu stvarnosti općenito, znači da se nešto uopće počne događati. Imamo hit bijeli pleteni džemper, duga košulja s printom, to su one amebice, bilo mi to tako zovemo, one žute amebice, print. Imamo da sve one stvari što smo radili sa vunom, one resice, vunene, to nam je hit, recimo ruksaci što je moja dizajnirala, to je apsolutni hit, to je već rasprodano, skroz. Ima dosta u biti, mi smo jako zadovoljne. Sad u biti se igram s time, to je ta torba koja je u istoj torbi i večernja i gradska torba s jednim malim detaljem koji je čini i jednim i drugim, a to je samo duga ručka u biti. Još nisam prezentirala svoju kolekciju na takav način prodaje, bavila se nekim drugim stvarima, ali mislim da u svakom slučaju bi željela da obrate pažnju na sako i na neke gornje dijelove koje sam napravila u ovoj sezoni. Ali to bih htjela još jednom proći, još jednom posložiti. U biti ovih dana sam to i radila. Da tu kolekciju što smo vidjeli na podijumu malo opet prilagodim jer bile su predugačke kapute i onda moraš prilagoditi malo. Haljine jesu spremne apsolutno za svakodnevni život. Ovo siva haljina otprilike ona apsolutno nosljiv jedan komad i po zimi bi bila dosta interesantna jer to je svila. Ja bi čak u svakodnevnom životu po gradu, a samo uz neku dobru hard jaknu. To bi se uklopila. Ali dosta interesantni po meni su dosta nosljivo modeli, oni koji su bili na faldi sašivani, sa tim prozornim gornjim dio dosta su kockanog oblika, ali opet zbog prozornog dijela koje ide gore, onda kroz to prozorno tako lijepo se vidi oblike ženskog tijela. Da je ta u biti dosta stroga forma može doći do jedne lijepoj toj finoj nježnosti i romantike. Apsolutno svaki komad se može iskombinirati na neki prihvatljiviji, normalni, jednostavni način, jer ako je tipa majica kompliciranija, avangardnija, kako to vole reći, onda se može na to kombinirati neke jednostavnije hlače, cipele, kaput, jer ono što smo mi na reviji prikazali je baš sve bilo stilizirano do kraja, ali svaki komad sam za sebe i da tipa ove hlače od printa nećete staviti na majicu od printa, nego ćete staviti na obični bijeli t-shirt ili neke dolje čizme ili nešto i to onda je apsolutno
prihvatljivo. Da, jako jednostavno može izgledati zapravo. Možete se baš skroz igrati. To je super recimo kod tih stvari. Da, što se tiče samog showrooma ko showrooma, divna stvar je to što su cure formirale ovaj showroom kao pop-up store. Dakle, traće sve skupa tjedan dana. To je koncept koji se sada počne razvijati u svijetu, pogotovo kod mladih dizajnera koji, pošto nemaju ponekad uvjete imati svoje dućane ili imaju dućane, ali nemaju drugim gradovima, jednostavno organiziraju pop-up store koji traje dan, 2, 3 dana po raznim lokacijama, čisto da mogu prezentirati svoje stvari na drugi način. A pogotovo je dobro, recimo, kod ovog showrooma što su se našli dizajnerice koje si toliko pašu što se tiče izričaja i jako lijepo vidjeti dizajnere da surađuju jedni s drugima na zajedničkoj ideji. Ta moda je interesantna koju mi svi se bavimo. Ja ne znam u kojoj kategoriji, ko govori avangardna, ko govori konceptualna moda, da, to nije bitno, ali ona tim interesantna što može više godina služiti jednoj ženi i stvarno oni jesu karakterni, ali oni imaju uvijek nekakav smisl od početka do kraja, tako da ti stvari može se kombinirati sa bilo čim u garderobi, samo uvijek treba opet paziti i voliti to raditi. Ne radimo za nikoga ništa posebno, to je to što izlažemo za sve ljude, apsolutno. Može se tu nešto sad skratiti ili produžiti ili pomjere napraviti, ali biti to je to. Evo, morala sam doći vidjeti tu njihovu zamisao koncept stora koja mi se samo tako svidjela, ali mislim da u Zagrebu baš nedostaje ovakav jedan prostor gdje se ljudi mogu družiti, gdje mogu popiti ovako višnjevaču, pogledat malo šta ima novo i eventualno nešto kupiti ako nisu u kreditu na grlu. U ovaj private showroom koji je trajao od 2. do 9. studenog u Radićevoj 21 u Zagrebu, uz navedene dizajnerice uključila se i Jogi Antunac, koja svoju kolekciju Link nije predstavila na ovosezonskom Croix Porteu zbog zauzetosti pri plasiranju svog brenda na europsko tržište.